Cilj pravilnika rozvic pri školjaroch svidomosť o pošlitkoch ich spravovanja, a nie karac da koho. Takže, napríklad za prinošenje alkoholu i drogi do školi, za nasilstvo u drugim dzecom, zniščovanje školskoho majetku i dopisovanje oceni do dnjovnika, po privospitnej miri budze mušic chodzic i na društveno hasnovitu robotu. Za neprikladne obljekanje, brudzenje u čaljni, zniščovanje tovarišovoho školskoho priboru, školjarovi može odredzic, že bi porajal u čaljnju, ljebo da jednu drugu prostoriju, že bi mal ostac dluže u školi, ljebo že bi okončoval administrativni roboti. Češći potupenja i akciju nasilstva u školi, uvredzovanje nastavnikov, kurenje, droga i alkohol u školi i druhe, po privospitnej miri budu vymáhať odrucovanje šnihu, zberanje listca, farbenje ohradi u školskim dvore i podobne. Za nasilstvo u parnjakovi školjar budze mušic pomohnut pokalječenomu tovarišovi, keďže mu von toto došlje bodzi, nošic mu tašku i vjedno z njim robic domašnje zadatki. Društveno hasnovita robota budze tirvac od 15 po 45 minuti na dzenj, a do njih budu uključeni i školjarovo rodiči. Keďže školjar odbije učestvovac u takій roboti, rodiči budu znošic odvičateljnost u skladze s zakonom o osnovah sistemi obrazovanja i vaspitanja povedzene u Ministerstve prosviti.